Dunia hi tu adinga India gamsung hotling zenga ki thangmama ketan agarwar ki thana chungchang thu hi thiam khat an sei hoitin kol ho se se jong hitalawa ei hola zenga jong hitabang mi phalo ta hi tam hi ta je hin ikichi theina diwa ki hilna in nei diwa ikite masano hi tukum 2026 June 18 ni jingka lam nidan git le ke la ho vela hin Pune a sumkolvei mi te chanu kumsomni ata sia goyal kitinu hile aziding pa kumsomni le mata kitan agarwar jo Lonavala Hills koma Lohagat Forts in pre-wedding photo sunadingin agachi honin hi hiti chun alampi chu ha sata hi wangin all in akal kalhonin na hile nidan ko le ake la avel ho chun amul vum lam chu alhung to honin amun nom le ahoi deuding lai ho avele le honin hi ahi le chutiam mun kilem avet le hona limi ma ho akap lai la hona chun kitan chu amul kolning a chun sung akil hona len ana khil hatai ne hi chuchi a hi la na kol chu fit zathum le somli lama sanga thu su hi jin chucha kona hin do ding chu ta sanam pu ne hi ahi le kitan agarwar jiding nu sia goyal chun police ho kol anabol pai ngalen thilum dan ho chu police ho asai pi masan nei chiti chun ketan in sungmi te ho jong chu akol kinun amuna chun police ho a hi in kitan in sungmi te ho a hi in ahung hlungam tawen chuti chun amuna guard chole midang dang ahung ki volunteers ho to chun ki thu khomin kitan ta sa chu ana holun ni khat le aki elam hi asulunun azo zo na in June 19 ni jingka alamin kitan thilong chu agamudo tawen hi hichi thilso pe na chu kitan chu sia se to a hi ji chun sia chu thudo anei wa hi le kitan chu chuchi aning lama chu lim kap denga gachi phei a hi in jingka alam a hi na lai je in mei akai thim to huima a hat ki je chun huila chu phatia ding cha zo lowa khilha a hi ti in ase ne hi ain sung mi ti ho jong chun hichi sia thu sei a statement chu ata sanjeng tawen chuti chun kitan thilong ta sa chu hospitala bolding a poimo I ma ho abol zo nungun in lamin aputawen hi ai le hichi kitan thina funerals akimana bok kiti khat aman pi nawa chun midang dang angai lua ahung up jong tampi awmin hichi achun sia le ain sung mi ti ho jong ahung na hi ai le hichi hin mi ho jong chun iti dana hichi tabang thil chu mo so jeng thei hiding ham ti chu alungo akim ma point kitan in sung mi te jong chun chutia thil asu jing ding chu ata san be se powin aji chu kitan chu masanga jong hitia hi thinglangam ho hi trekking anachi jing ama dinga he a hobby khat jong hi a professional trekker khat jong hi kina hi a hi le chuchi bhok aman naw ani thum nia chun sia goyal chu kitan te in ahung thlona chun kitan aso pinu chun athil su dan ho chu iti mong ham ti in phate chain anadong kin ne hi chuchi thu adoa sia mai so le abodi movement ho akona chun hichithil su thu a hi ipiham adi lo khat hi hiding a hi ti chu aging mo tai ne hi a hi le athu sim hi he thiam theina ding win abul lamin ga anung chi jeb lewan tukum 2026 February tha a chu Pimpri Chinwat kitina cheng in lelo gamle golama sum kolvei mi visar agalwar chun achappa kitan agarwar adinga hi aziding nunga anahol pi pana hi hichi achappa kitan agarwar hi ama on real estate business farm success group kitina director dinmun atu hi ahi le hichi hin kitan te in sunghin kumsom thumlanga sunglam zen anaki het to piu aloi phatau in sung chom kha jong he aneyon ama ho chun chanu mel hoita sia goyal kiti khan hi aneyon ama chu kumsom ni be ma ta hi a anu apa sum kol ve nalama aki tho pi ding tia hi bakery shop khan hi anaki hona hi chuti chun kitan in sung mi te chule sia in sung mi te chu anaki ho manun acha te niu ki ka thu chu anapan do on ne hi sia te jong hi sum kol ve mi hau sata mama a hi wen chuti chun phat shot lowin aki ka o imama ho chu ahong ki su chin ngal tawen sia le kitan chu February 11 ni achun engage anahi hon ta ne hi a hi le hi ti chun ain sungu chu ani lamin ake paun alung oi thei su keun
imazo si chu alung gel bang che chenun achi hoi sel selin ahi sia hin kitan nule pa jong agavil zia aga kimu pi jinga kitanin jong chutima a chu sia nule pa ain sung mi ti ho jong chu agavil jing chutia chu kivil tu jing wa dinner party ho vela jong anachi khomjiu ki pa ta hi anaki mang khomjiu ahi chuti chun aki chen ni diu ni jong chu a date a hin fix kit tawen 2026 November 25 nia ki cheng hondinga hi phat a hin tip tu a hi ta hi hichite ni thu a video hong viral ho jong chu tampi na namu te di wa hin chi ho akona chu kitan hin sia hi alung sit mong e ti jong hi mu thei hi a hi le hi ti chun phat a hong chi chi in May 31 ni a hong long taen chu chinia chun kitan hin sia chu trekking a chi biding in anati min a hi isei ma bang wa chu kitan chu trekking ai lo le hiking kiti ho hi thanu ma khar hi in alang khanin sia jong chun kitan thanup na khar hi ji chun ada ngam pon hi chuti chun ama sapena ding in trekking in anachi khom hanin chichunga hin wang ima boina umloin dam selin in lam ahong kile kin hanin hi chizo nong chun June 6 nia amani kichen na dinga pre wedding photo shoot bol na dinga a thlen do hlon chu Bali Indonesia chi ding tia hi kigong hon hi in chuchi achi na hon dinga apoi moding a passport hon hi in a flight ticket hon le ima mazo se chu su tup sa in aki koi hanin hi a hi le hi chini masang jep June 5 nia chun sia chun kitan komin asen hi chi trekking anachi na hon Lohagat Fort chu num asa achi kit nom dan chu anasen hi a hin la kitan in kote chun azinga Bali langa chi ding a hi hon ji chun anaza anom povin chuti chun June 6 nia chun Bali lama ding in Mumbai airport lam anazon tawen a hi le lampi ka la chun sia hin alung nup modan ho chu asen boina an sim kit tain hi ji chun restaurant khana hin aga akinga paun chale thei tui imaho aga don pa malamun chuti chun airport lama dingin anachi pai kit tawen hi a hi le airport agal hun lunu wachun kitan passport chu anachoi ta lawo chu a hin hedo kit tawen hi kitan passport am lo pha na chun achi do thei lo ding a hi tawe ti chu a he tawen a fly uchula akipan do ding kun cha he tain chuti chun a bek ho le alege chau zo si cha chek ngon a phet ngim hil wangun kitan passport cho amudo zo ta po win hi hi ji chun anu adaw ki bangin hi chi Bali trip chu a cancelon Pune a ain lamun ahong kile kit tawen hi chuti chun pre wedding photo shoot chu chom kana ding in a phat awa chon tawen phat ahong chi in June 14 ni ahong thong taen chinia chun sia chun hi chi Lohagat Fora chu achi kin honding in ana sei kit ta na hi chutia sia in avela hi chi fora chu chi dinga a sei jinga ki phin jing phat chun kitanin jong ada pi be nom ta poin chi ding in aki gong kin hon ta na hi sia chun hi chimun chu nom asa a avet no ma jing a hi ti in asen chuti chun ain ko te ho phal na pumin chuchi fora dinga chun ana chi kin hon ta na hi chuti chun hi chinia jong chun boina ima omlowin achi honin damin in lam ahong kile kin honin hi June 19 ni chu sia ba de hin kitanin jong thupi ta aman pi ding in ki gut na anein hi chuti chun sia ba de chu thupi ta man ding ti in Mahabaleshwar Muna Resort room somli lam nei kha jong hi book abolin a hi le sia chun aloi agol phabe min jong azinei masanga abat de khat ve a chaina dinga aman khom pi nom ve ti in asei kinin chutia ama ho family ho to aman khom na diwa chu kazaw theilo ding a hi ti in asei kit ta na hi chuti chun hi chi jong chu kitanin anu pi kinin sia chun abat de ni masang jep June 18 ni le hi chi Lohagat Fort Muna chu jingka mata ichi ding a hi ti in asei kit ta na hi ain sungmi te chun itia hi chi fora chu avela na chi jing hon di ham ti in alung dongon hi jong le sia chun hi chi mun chu no masa monga adei mong je a chu pre wedding photo shoot to go ma chu amun amul ho ka ve thla kit ding ka ti e bowe ti in ase na hi a hi le pre wedding photo shoot chu agan na thei pena do thei ding a hi ta je chun kitan jong chu kin ta in anom jel kitain alang khalama along gela hin sia hin mi gam dang ho a ga chi ding sumla pai tam pi ga su lu ding ti ho hi adei lo khat to jong hin ti in agel kinin a hi ji chun June 18 ni jingka chun chuchi phone ading a chun
anakal sung do kin hon tan chuti chun abula hin sei bang bang wachun dei lo ta thil chu anasu do ta na hi a hi le hi chi kitan funeral zo ni thum zowa kitan so pinu in sia thu anado na chun sia in adon bun ho chu ta san theiding azaw be se ta point a hi alangkana police ho chun hi chi thil so chu accident ji a thi a hi ti in a case chu azi lu tawan a hin la iti dana hi chi lohagat for a chitabang thil so ki khat ma namun na chu chutabang normal accident khat chu su jeng the ham ti chu mizo sin a het no mo cha hi ta na hi aji chu kitan chu trekking angai sanga athanok mai hilawa athip nalam ta khat zong hi a hi chi lohagat fort ho mai maya hi hla a thi jing ding ti chu thil hi thei a hi pui ti a hi pangwa hi chutia kitan so pinu in gin mo na khat a hin nei pha chun a in ko te ta chun police ho komin aga chion chuti chun police ho ko ma chan alung gel dan ho le ata san lo dan ho chu aga seun a hi che hin kitan pa visal jong chun asain kin jong kin mo na khat ka nei na che hi le sia chun hi chi fora chu chi ding ti in kitan chu ano no jeng ji in ipiti mo nga chu phat chom cha sung ka chu chu chi fora chu li ve nga ve lam pe chu chi do ding tia he sei sei jing ham ati na hi chu jong le kitan ta sa akim mu do pe na jong chun sia mai su chun pu na mai su jong akim mu puin amit hli cha jong along poi ti in a sei na hi he chi thu ho chu police ho ko ma agal hut tha pha na wa chun he chi case chu sum call ve mi thu pi chi in ko ni zauna ahung hi do tain hi ji chun police hon jong kin ta in khol na a hin tha nei pai ngal ta wa na hi sia chu thu do anei kit masangun ama ho a kun monga thu di them khat he to ding anop je uchun sia phone number jong cha alaun a phone call record ho zo si jong cha check abolon hi chuti chun phat I chan ham pi a hin khol to nawa konin thu di chu he do thei ding in ahong ta na hi CCTV footage ala naw masat pena ko na chun hi chini ma chun pasal khat jong hi chi lohagat fora chu ahong lut akimuin ama chu sia le kitan to kinai cha ahong chu akimun hi chi hi zapi weddinga chu mun thupi a hilo le zapi la a chu angai na danin akilang nai a hin la hi chi mi pa chun chubang sat lai ta chu sangkhol alu khu hodi kiti hole luhu khat jong hi aki khuwa amai asel cha he kina hi ite hamin dap lai hi lewang chun ima gin mo thei jong chu hi puntin a hin la hi chi phat laya chu lohagat fort temperature chu 30 degree celsius chan lam hiya hi ja chu athang pia koima po chutia chu hodi ki a wa le lo ding khubang lam to zo na dinga chu ni sa sat to sachi eding a hi in hena sa koiman chutabang bon cha ki van lo ding a hi chuti chun police ho chun hi chi mi pa chu a hin hol pan tawen alangkhana sia call record a kona amu do kit kharo chahile January a kon June 18 ni jingka nidan sagila hovel channa hi number kana kona hi call hung jing chu amu don hi chi call ahung zat chu sang ni le li athing zawen aki ho na hon sung chu nidan ka sung jani le som thum le git athing zawen hi he chi contact chu sia nu le pa ain ko te ho azong hi ke lo a hi ji chun he chi koya pen hi ding ham sia adinga chu ai pi hi a chutia chu thanga thagup sung lam chu tang lo hi la a ke ho pi jinga kol a hin bol jing ham ti chu khol do ding a hung poi mo ta na hi chuti chun police ho chun a hin vet chil nawa konin hi che phone number chu chitan chauhan kiti pune a market yard area cheng mi khara hi ti chu a hin he do ta wa na hi hicha police ho lunggel la pen kha chahile chitan te le sia te hi abusiness line nu chaki bang a hikinin hi je acho am ho ki ka hi ki khut zom na khan hi kha a hedem ti chu police ho gin mo dan a hitan a hi chuti chun police ho chun June 18 nia kitan chunga thilso na phatla ho sung jingka lam nidan som le ma khaila vel ho a chitan umna live location chu track a hin bol wa a hi le kidang ta in chitan phone location chu a in munin aum kit 9 chu chi fort nai lam cha jong chun achi pu na hi a hi le police ho chun ami gin mo pau hi agin mo hilo a hi ta dem ti in jong agel tawen a hin la aban a hin khol be kit wa a hi le thil khat a hin hedo kit tawen a hi a hi le thlang pia tu lai recharge plan ho hi internet 5G ho hi unlimited ji a hi unlimited hi jong le ni khat sung na man khop min anei chi hi jen
koima pawin sun a hi pole data hi kimo off zilawa hi ahin hichinia chun chitan chawhan a phone data chu ake off a hi ti chu ahin hedo kinon kul ho chu lut hi zong le internet chu ki off a hi ahile hicha police ho lungdon nakit khat cha hile thilso ni khel khela chu ipidinga chitan chawhon hin adata chu off a hidem ti hi hichini masang le hichini zo ho zong chu ache ngon adata chu phate chan ake onin achi jingin chuchini ta adata achi lo ji chun police ho chun chitan chu a in munin agadel lunun thudo nei dingin aga kimu pi tawen hi chuti chun chitan te in chun na tong mi phabep jong hi ana omun ama ho chu thudo anei masaun chitan chun athu su chu azo zowa hi ana hil cha masat kha diwam atiwa hi chutia na tong mi ho thudo anei nawa kona chun thudi chu ahong ging do tain chitan chawhan chu hi chi thil so ni chu chi pha lai ta chun ain munule adukana vin aum poin ama phone chu ada hlain na tong ho khat phone chu akichain apod do eti in asen hi hi phat chon police ho chon hi chin na tong ho phone achoi pa number chu lakinun a live location chu check a bol kidwa hi le hi chi kitan chung thil so na phat song la si si chun hi chi phone number live location chu lohagat phone chun aum amudo tawin a phone muna chu aum se zong hilawa sia le kitan phone live location ta chun kinai cha a kina hi hichi phone mun cctv footage a amudo o hodi ki wana lukhu ki khu pa chi dan a poster i ma hozong chu chitan chawhan chu to akibang chet kinin hi je chun june 22 23 zan nidan ni la ho velin police ho chu chitan chawhan te in lamin aga chi kinun a in muna konin agaman do ngal tawen hi chuti chun azan khowa hi la chun thu do aneon a hi le chitan in jong thilum dan zo se chu a hin sei do ta hi so kuna nidan nga zo la ho vel jingka lam nidan sagi la ho in police ho chu sia te in lam aga chi kenon sia cha ho pi on hi sia chun chetan chu police custody a uma thil zo si asei do su a hi ta dan ho chu an het nai lo a hi police ho chun aseun ama chu kitan chunga thil su amu ama bo a hi ja do ding them khat ane na layo a hi ti in aseun sia chun jong thil zo se chu ama plan banga cha chi a hinai ti in lungmong selin aumin hinla police ho chun a in muna konin a hin man don police station lamin a hin puyun a hi le thil zo se chu ahung ke chi sel ta na hi a thil dan mong hi ti a hi in zo a hin sei bangwa chu sia te le chitan te hi business line khat same business a bolova a chen naw mun area ho jong chu ki bangkit a hi in hi ji achu sia le chitan chawhan hi anaki ngai hon a hi tain a hi le achi sa kum phabe ma kona chu sia te le kitan agarwar te hi phat sona kona anu apa loi cha phata an hi wa cha kona chu acha te niu hi a hin su tu khawa hi sia nu le pa mi hon thudo anei naw khana chun hitia achanu honin kingai kilung set pi anei lam hi kana he hon poiti in asei hon nain a hin la a het sa hon jong hi mai thei amani ta ama main asei hon lo le chun la ke heta pun chutia chu kitan le sia anu apa teo ki het tu na zala chu acha te ni ki chen na ding chu anagun pi wa hi le sia jong chun ipi egel ham chula ke heta pun hiti chun dalawin ima thildang aboi thei lo da na kho an oma kitchen na ding anagon pi ozong cho ananom kit ma hi chutia cha abul lama hin sei ho zo si chu hungsu to towa kitanin May 31 nia sia lahogat fort anapui nia kona cho sia hin kitan tha na ding plan cho anagon jing a hitai na hi hi ja chu June 6 nia Bali achi hon ding ni masang chet June 5 nia chu lahogat fort a chi lo anasa kina pre-wedding photo shoot chu abol hona a hi le adong mapa lungthim asu na ding hi ti agel je acho date 6 nia Bali chi dinga airport azot pet wa jong chu boina anasim kina restaurant a akinga perwa cho sia hin kitan passport ho zo si cho ala do a bathroom khat sunga hi agabo ke a tuya anatho mangsa a hi ja chu airport alhon wa kitan passport anam hol mo pharwa Bali trip jong chu cancel anabol lo a hi a hi le chi zo June 14 nia lahogat fort anachi kit ni hona jong chu kitan chu thading tia hi anagun jinga hi ja chu amul vum lam alhon hona chu sia hin kitan chu kola chu anasot la a hi le kitan hin akoma thing khat chu akitu mana anaki hu do na hi chokona hong din do zawa chu sia chu apho gora hi le
ako ma cho gul khat oma a hin chu go hi tia hi acting anabol kina anapeng leu chutia cho kicho ma hi kitan cho akol cha jinga hi le kitan jong chun alung sit khat na na chun achuti sei phara cho adi asei hinan ti tia hi anata san kina ima anasei talo hi cho akona nili zawa chu sia hin kitan thana ding sem plan cha hin gun kina tu chungpa awang tha do te te ding tia hi agial hona adong mapa chitan chawhan jong cho sia hin agua anapuya hi chutia cha amul vum lam apha pharwa chu kol panga chu lim kila ding tia hi sia chun kitan chu alim la ding tia hi kol panga chu adin sa lim anaka ma hi chipena chu midang kuima jong akom hona chu umlo hi in chitan wang chun agua amani chu ahin zuya hi chutia kitan chu kol panga lim kila dinga adin sa lai ta chu chitan jong chu hungpot do a sia le chitan chawan chu ki thu a kitan chu kola chu anasot hla hona hi hichi fit zathum le som li wallama sanga chu a hi hla a hi le hingdo lo hil ding a hi ti chu a he hona hi je a chu hichi mun khel khela chu chi ding tia hi anasom som jing a hi hichi athi na chu thu chom hi tale hichi alang khalama gel thei khat cha hi le hichi sia le kitan kichen ding hi 17 crore rupees budget akaiwa agun hin Rajasthan Udaipura kichen nakin umnading munthupi ta khajong hi abungu hinalai hi chutia chu gam chom choma kona ages hole aloi agol ho ahung nadinga jong hi hichite in koni hin kithowa hui kong ki sanjong hi anala o hinalai hi hichidin munahin kitante in sungwang hi mona nei lo momong a heven amo pen cha hi le hichi kum somni be mata nunga chapang sia lunggel phat lo na cha hi ahin hilaya mi hon ado ole he nom ki khadu cha hi le hichi sia dong manei jong chu a in kote hin a het o a hi ti cha hin chuti a het na sa sa wa chu achanu kum somni be khat jenei do sa ding achuti gun naw chu asung lama hi aji khat a hidem ti hi hichi chun kitan nu in asaina chun mona nei lo ka chapa thana pang sia le adong mapa chitan hi ato dung zui hona athu adia kitan te te ngai a hi tin amani se se elawa anu le apa jong mo chang hon a hi tin jong asen hi amonga jong sia hin chutia dong ma anei a hi a hi le ipi chu agela ajinei ding agun pi wa chu da a ki phin lo ham ti jong chulung donum ta khara hin kitan chu a ki chen pi nom lowa a hi jong le phaten se hen lang hi le ain ko te ho jong chun geldan khat hi anei thei mai theo a hin chutia mi khat je a mona nei lo khat tha do jing ding chan lunggel nei thei kiti ho wang chu mi pha wang hello ding a hi ti chu het jing the a hi India sung dead red zat hi evena a hi le kum khat sung mai maya jong hi lungsit na thu a thi na tu zan hi mi sang le zali wal phot a hi abang chu amala ma ki that abang chu alangin atha ti ho a hin hin khwa hi lungsit le ngai lut kiti hi thil hoi pen le thil thupi pen a hin ahin tu khang hi evena a hi le lungsit le ngai lut kiti hi thina bulpi danin akilang tai na hi akoi mizat sung hi jong le hechitabang chon mel set na nasata bol do ho hi khauta capital punishment ki pechet chet lewang chon hoi le denga hi hichi kesi achi jinglai hi in mona nei ho hi amo nau dung zuya achungo thu ki tante denga hi tune ding in hi chan so hin tin video hoi so le like share na bolotin video kina ki mukit ding in abonun stay safe and stay blessed.